India adinga tu ni chana hitabang movie ki release khanai lo hi hichi movie chunga hin BJP lamkai kon khat to RSS chule bajrang dal kiti group honjong protest ana bol khawin hi hichi movie hi IMDb rating zong ahoi hlein chule a release ni a ko na hi USA trending thlajinga hi tu ni chana he BemTv video hin chibai ka hin bolle ama sa pen hin 5th August 2019 ang ki mu in he chun Pakistan gamsunga Pakistan Army General khat hi routine check up dingin achi in hospital athun phan in check up aki bolle doctor panjong nang hin cancer ne ye atam pe na kum thum bo ne hin thei ding he tai ati pe ni hi hi pet lai ta chun TV a news ahongin India gamsunga article 370 hi cancel aki bolle ti thuso azatan hi chipha na chun general pu in jong tun wangal te ding hitai India in akeng phang he cha akitu hi titai hi zo chun third party contractor ho khat kol abolin ama ho he terrorist organization khat hi bin amina chu outfit x akiti hi chi ho hin EP mission hi zong le asum om pole atong jeng win hi alam ka yu chu John Abraham Jim hi Jim in jong Pakistan president pu ko man chun henge phat wang lu so jep de hi ahi wanga e success tho tiu hi ATP tan hi doctor pu se banga chu kum thum chan bo hing ding ahi je chu general puang chun kum thum ka chu India hi a khotonung thai mang ago jing hi zo chun thusim kum thum masanga akimu in hi cha hi Africa gam sunga thing noi ho tam ta in methal license be ya azo loi a choi loi aki hal jengon hi hola a chu mi khat akimu in ama hin missile khat achugun ahi hichi missile hi koi gam hi zong le ase kha pen chu da muna thlung jeng ding ahi hichi missile hi radar in zong amat thelo dia ki sim na lai hi chi zo chun missile dealer pa ko ma chun thlung khat a umin nang holding in mi khat ahongin ahi wangin nang I man lo thei ta ponte VIP treatment ka pi we ti in hi hicha VIP treatment ase hi le chera ke he na atha hat se sin punching bag aba sa wa wo ati cha al wo hi weapon dealer pa kimu to pi dinga hung chu koi ham tia I khol khola hele Shahrukh Khan Pathan etan he dealer pa chu atimul aki thojengin Pathan 18 ne thi lo lai ham kum khat masanga chu jimin na tha heta lo ham ati tai Pathan hi plan abola hechilaya ahung na je zong hi I machadang hilowin rubai ki ti nu mei khat ahung hol ta ne he kumli zowa action movie hung kile kit he in hechilaya wang hen fight a lo je he thei poi short thim pi ekidelun Pathan in missile dealer pa chu chopara akhain akipo mang pai tan he chuzowin sin choma New Delhi ekimu in che chun ro operation lamkai nu me amin ta wang he dimple kaparia hen ama he heche movie awang hi mem ati ji hin Nandini mem a hi in Wikipedia sting le IMDb info ho akavet so zonga hele Nandini ti chanbo kamu in ihon Nandini mem ti in hejing we ti ve ama ho hin satellite hol do dungzuya rubai hi France railway station a umetin zong hetawit he hiji phatna chun Nandini mem in zong rubai to akika a thu cheng lo lai khat je achu z akile in France adingin aleng to tan he flight sunga chun ato khom pi ho khat chun mem rubai hi Pathan to akiling na EP umaham atile medam nu chun Pathan chungchang thu hi ichanan het ham atile ato khom pi pa chun Pathan chungchang thu hi thusim thupi ta zong kan he in chule koi hi zong le Pathan thu akisei po puwa hi le akithingwin koi man asei be ji po ve ka het thei de ham EP thu lom ham atin hi hichi akona hi Pathan thusim flashback ahung hitai Myanmar secret operation achang se a in ko khat hi Pathanin ana hu do hi in hin la ama jong koma a phat sot ta om jing in hi chule mem hin Pathan ki mu to pedia achele body fully recover an hetai chuzole mission danga dinga jong anaki go chai hetai hichia ki ho na hona chun operation joker joint operation and covert research kiti hi kagongin hichia hi India gam sunga sipai na sata ta anaki don lo jong omin hi choha ken ka ki khop khom ding hi cho chun team khat ka tho ding ti in madam nu ko ma chun aki thum tan hi le madam yong chun ha sat le abui hle awanga chun team chu hin form pi tan hi
team assemble hi zawachun Ashutosh Rana jong Hiche chun ahung ki mutai Ashutosh Rana hi war movie azong colonela hung pang ahin Hiche movie ayong hi colonela pansa kin hi Ashutosh seina chun Hiche team hi west ahi bowe special force ahin skill na sata ta jong na ne win ahi wanga combination na tong khalo ji tingle team thakana training o la khalo ji ti hi the ham west ahi bowe tin ahin la Pathan le team ho chen ki ho hi ti ta bangwang chu ka hi powin ahi wanga kyon ka ki he na thil kha chile ka gam le kana ma dinga ka thi chan gia na ka to the di he tin jong asei pi tawin hi chizowin CID report na Dubai president Pawin phat agaman ding hi in hicha hi Indian scientist jong mini hung ding hi agency chomin target ani we tin thuthut akimoi colonial security tight sa be in lang boina jong le aka la ake ho JOCR ho saina ka hung diu he ti tawin hi chizo chun Dubai lang ahlung tawin president jong convoy to ahung ki tolin hi wangin Pathan chun push to talk wireless line president akidel khumding kata san pon hinla scientist te ni zo kata san je metin aki homat le kauchun zim alang khatna athung tan he bazuka len ta khat apu in scientist te ni to na kar chu akap le akile thalin ako tan he scientist te ni chu aman koptan zim chun chopper akiko tawin scientist te ni chu chopper a khai to pe nin Pathan jong ahung tan action fight scene shot thim ta che latan he fight scene asau jep je chun heche ki ka la chun zim thusim ga sei thlau ti ve zim jong hi ex ro agent ane hi in hinla athi zawa paramvir medal jong ane ki pi hi chule mission khana hi azinu naw vop lai terrorist on amanwa India government ko ma demand a bolwin hi wangin government dan dung zwe chu terrorist to negotiate lo di ti chu a hi je in terrorist ho jong alung hangun Jim Zinu chu ana wop lai ta lungsit na be hela machine gana akap li uhin he chi thu ji a he Jim jong gamle na ma na to ding sanga eina ki to ding tia ki tep na azinu chunga ane hin he ja chu hita banga he hin kho amana sumle pa ya dinga bo na to hi athu sim che da na he Jim hi chi he tai ti a ki suna hin ai wangen contractor hin ama he cha ama phat chom na ding bo wa na to ding scientist te ni hi Pathanin ahu do zo tupon ahi wangin Pathanin Jim chu Spain chan agadel pheina line hi heche chun Pathanin jong nu mei khat ahead be in amin chu Rubina hi outfit ex hall an tong jong hi ti ahead be in Rubina min ta hi Deepika Padukone hi Rubina ko chun Pathan achile anung langa konin Jim le atim ho chun Pathan aman tawin hi Jim jong chu business ahi ta je chun Pathan chu athat pon asol cha ho that dingin angan sin hichilaya chun Robina enjong Pathan hu do kinin he darknet na kona rugby skiti court ward anaza jengovin ahi wangin ipi hamjong he powin he rugby skiti hi hindi pau hin thisan muchi kiti yengle blood seed kiti hi ahin hiche blood seed court ward he amu win ahi wanga ipi ahi chemical ham ole ipi hamjong galman cha min hamjong he powin he chule Dubai muna anathi ho chu ex agent ngen hi win ai account wa sum zo se chu Rubina Mohsin doctor khat hi in Pakistani doctor khat hin Spain a umetin eki hedo tai kechimuna Rubina to akimuto ahitan ama hi ex ISI agent zo ane hi da ne hi rugby chu ga hol hontan hi le a hol na hon chun Moscow amudo hontan hicha chu athu he to hon pa na chu Jim khutna hi chi rugby si alut masanga gu do ding ati hanin achi hon tan he hinla thil agu na hona Robina in Pathan chu ajo hlep zo in rugby si agu do dinga Pathan man cha zo ding le hin gu do zo tinga le Jim chang tho ding ti achu lung thima aneki bol dan he he chun Pathan aman tawin rugby chu Jim ko ma ding in apo phei tawin he Pathan hi zela ding in atol phei tawin traina he chilai ta chun tiger in Pathan chu ahung hu do tai kum thum zoin Pathan chu Africa a chi in James Hensman khat amanin he Nandini jong akimuto pi tha in hilaya ko na chun saber missile kiti ho ni jong acho in thu kimudo in he hiti tabang ho information chu Rafi a ko na amu do he in Rafi chu amatwa hen he
Nandini in jong hichi lai ta chun Rubina na chu aman do kin in Paris a aume tin Pathan thu opitan he Pathan chu Rubina ki mu to pi ding a che tai rabies kiti hi smallpox designated mutant deadly virus ahi asima scientist ki man ho chu hi in Rubina in jong het chit phat in Pakistan president chun Zim aman cha hitabanga hi gamdang etek na dinga ti plan ahin gon pha na chun ama jong akidei mo the in chiting le athil bol hong a bol khil tam ta ki het do tan Pathan ko ma chun ngai dam ki thum tai ichun scientist izat ham to ki tho enzyme laboratory a chewin rabies virus chu su mang ding tia hon pet lai to chun zimin hin kolin virus chu na hon wa chu aki the che a hetai tu a hi lema jouse chu smallpox designated mutant virus chu na chung wa chu su ding hetai ati infected scientist hole Nandini mem chu lema athiden tawin chom khat jawin virus chu aki the be lo na din laboratory asun bomb akamwin laboratory chu bomin hal hatawin hi abanin Zimin India Army Kashmir border a omho chengsi location a kona akichon do loi luwa hile target hung hiding he 24 hours in Pakistan he Pathan chun Rafi interrogation abol kinin hi le border ki target na missile chu allocation hoilai hamtia do le Afghanistan a ometin hin hetawin hi Jim sipai cheng ho chu alung thim bolun aman tu movin athat novin missile na base chu adel lut tawin he hechimuna chun Rubina in Kadir athat nin he wang phat in missile activate hi wangin launch a hinai poi hechi missile sunga chu virus a hi Pathanin Jim chu akidel pi in mol chunga cabin khana a khilhon tan he alang khana Rubina in missile chu a khol le asunga virus rabies kiti chu a tapon he virus chu Delhi zone airplane khat sunga dan he Rubina in Pathan aga sei pin hi le hechi virus detonator he Jim khuna hi Colonel Luthra in jong agan thei bangin air traffic control aga akultan wan chunglanga chun analeng pai win abort landing atitan he Pathan le Jim cabin sunga akidel delhonin Jimin Pathan chu chemcha in asun khatan he hinla Pathanin detonator a kona rabies chu deactivate abol got zia akido a hipowe chuzowin Pathanin Jim chu kola ason la in Jim athitai Nandini jong award amu in chiting le ama be ta je chun JOCR leader pangdingin Pathan chu promote hetai na comments ungi ta hole na ngai lut nau je in ka kipa na sim zo lu ka hin phonge ka video hong kiting le ki moto kit taute hichika adinga chun na bonun mangpha